Yazo-ke Buddha TNT. Manje ngelana lesena mntanto ekweleta imali yokugibela sewinkinga ngishuba la ngaphandle nami ngilala ngqedle imayikhi ngiqakalabula nabansuke baba nokubaleka ngibabambe ngqi mangadlala endlini ekuvuma wonke umuntu amakhanda phansi phezulu kusukela kubaba kuye enganeni wasilwane ngisho inje yakini yangihlonipha ifaka umsila ngaphansi ngiyayigweba ingakho nkosi yazi ngisangayiwasha ngishaya uhleni kubaleka ngishimpu ngalezo ngqubuzeke emawindini kuba ncane indawo mase ngifikile kuba izona ezifuna ukuphuma ngizenze kuba inono sebenzisa ubuchule ngindle namanqamqashi shaya amaphansi ngolayini abahloliwe bawukudaka umqondo kuvule inganyezi jab uppercut uqethuka uvuma impilo yakho lebala ukuthi ubhiyane noba into engayikhuluma nawo usifake isandla usayingane yabona sayitshela ukuthi idliwane umbhako yesinkwana umuphuthu neshebo khona mbuzo ngeke uyithole impendulo obusayitshela ayikuthini abangazi ayikho into efihliwe nkethe soyitshelana siphathana kahle ngesandla entofontafisa esipasa amasontshana ngikhuluma ngesandla esithambileyo esithatha ungakhona okwazi phele lapho masayitshontsha umbala wembezo uyafunani asekho ukubuyela emumva mawujikelani manje siyazisula funa ukuyobuyisela shawo nembiza impendulo zami iqondile ngikhuluma into eseduzane antokisana ubambe lokho kuhlala emqondweni busuqala ukubetha ukhumbule isixwayiso kodwa ungazi unemali eyicala lemboni ingubo lengene kathi uzoshaya into ehamba phansi ushoshisa ukhipha intshontsho phambili ukhwela abahlali busuku bonke ngathi baqashile bephethe izaqwayi kanti baqaphile bahlaza bafana ngaphandle badela impilo zabaqa boshaya ibhene iplaza abanandaba nokuqashuka labantu abayifoni security bayawohleka umsebenzi wokuba umantshingelani bayazi ukuthi untshontsho bekhona badlala ngesikhathi mabethi bagadile bahola into engekho ngebefela amakinati bevika amabhutshutshu ngashitha kusabizwa namaphuma amathuko omsebenzi besinda ndawonye sebenza hlezi uqasha masutshena ngawo bayalahlekisana bajengalila senasebusuku umsebenzi ungapheli kashintshwana kuhlezi kubhekiwe ujongile ngiyawuthanda umhlaba engiphila kona nomkaba nzimana isilingo zawo lungunjalo themba uJehova ayiphosa lomthetho ngajekelana bayivula iminyango namasanga akekho ngavala mayisevulile usomandla ukhona muhleka ziyophelele lapho mawusaphika khona kudala mawusashawa isikhwele kusangabe isikhali sokubulalisa ufisa ukuvuka usisebhokisini sesingcwaba lidala lokho kubamba amagqoko uphinde ubangene into engasile ingakho singafana ngibonakalanga ngiphethe umphongolo ogcwele utshwala ngakhetha ukubhunguka wena usithwalisa kanzima uyiqelaza ngathi imbongola ubuhlungu suqa uhamba amabanga usindela okwengathi ungaphumula noma uphungule akaze kubelele ukuphila ngamanga kumele uqhube kwaqamba ungabanjwa wayitshetha usele usiyayisola usudlule usungena ewindi sengifikile ngizoxazulula siyobona ikho into esabayo umnyameni ngikhanyisa usibani ngathi wakweze ngakaze ahambe phela ngiyombona ngisole inyama kumele ukholwe kumele sinikele-ke uvume ukuthi uNkulunkulu ungasho ubunike nekhanda ngakhele omusho njengenamba zokuxhumanisa naye enzoke ukulungela ungabe uze ubeke ithembiso ayiphelele endleleni sukani intetele ngendlela emnyama ngahambi ngaleya ndlela yokusemgodini sasho njalo hamba ngaleni impendela eqondile ikhipha kuleya jantshi abanda ayekho esebenzisayo salokutshela kuphela ukuthi ibheke phi yaphi isibhayizana wena amabhozi ucathi ungalingisela ibhansa lokubaqazayo senkingeni meselilolu umqala dedela usuvuvukela sekhutshuka namanxeba amadala sukhala ngo-ishu yophuka amathambo enduku yakuvukela siyoqhanda ngawo mawunyathelo yathunikala qehiwe nxapha ngisho umshini imbala khombise nginjani sekufake ezintsheni zami zikulo ukhuluma kanye zihlafuni ziyalalela izwe libanzi bese ngifikile sajeka izinto ngeke ngikutshele yazibona ngikwenza buhlungu kokugijima ugesi uzoqhwisha abakubukayo ukuhlazimo lemzimba yobe ngathi ikhonto ethize ekudlala ungibuze wabangaziyo nginjani bese ngibasalekile ngingozi Buddha TNT.